ଆଜିର ତାଜା ଖବର ଟମାଟୋ ପୁଣି ଛୁଇଁଲା ଆକାଶ। ଟମାଟୋ ନା ଶୁଣିଲା তোর বাপ দাদা কামা হেসে গাবড় গুবুড় খাবে তোর বাপ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ये फंस गया सीएम। ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି ବା। ହଉ ଭଲ କଥା ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଜାରକୁ। ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ମେଡିସିନ ଟା ଟିକେ ଆଣିଦବୁ ଆଉ। ନେ ମେଡିସିନ ଟା ଆଣିଦବୁ ଆଉ। अरे क्या यार कुछ भी नहीं पता। नियो ଆରେ ବାପା ଫେରେଇ ଦଉଛୁ କଣ? ମେଡିସିନ ଆଣିବୁ ପରା। अरे बाबा आर किसी दरकार नहीं मैं पुटू उठी दीजिए बा। अच्छा नियो आप पैसे दे मशीन आने। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଇ ମେଡିସିନ ଦେଇଦବ ଆଉ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ। बाबा किसी दरकार नहीं तुम पैसा दियो तुम पेपर दियो मुझे नहीं मजा तुम पे मेडिसिन ଏବେ ଆସିଲା ଲାଇନ